Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ika jeng keren menel lomba kami kesini ngi ika jeng dorbat koan parlemen dan ke mat ke kenta coba jeng ya keli gidan taki menteri sekarang ini coba Syekh Dekamat nila kawan ke pos ko boleh ban siap no dan dai sotu Syekh bekas sekarang dia kam semla sabjar ni ke kam lapau tengkren tak kidang persang penuh ya kawakan ya cekmat banyu banti ini kecelakaan cuma ini kemat kami syuk kedang sedang mentah handai kelayak di pau tuli tisna kami persak pondok kuat mai tekstur ndo terajukan dari kong seperti mat kuwi di samla kenhun ti na ka hima langren nanti yang persak kam bat kindia senam ru ngi ba wat na kaliang wei nong thoan barem di sekarjala badeng tin pu nong kram la yang persa adu bandit su jadu kita ba ada nila selama rangkat berkinong thoko kubor ban warna ji sai ba jing sia sekejap indre ye kaseng hi kumbakalong ngi sothu abang yang persa ngi sulun yang ngi sothu ye penduk ye sepun pak ji kusian ka persang ban pharia ka jat indre nan pen kemau kata kalong ho arjar nyo rupi arjan rewa jar nyo kimi pat pun sang bala pan persen banti yo te teng ka jedon ka jing teng khu pram ni kadau ka komlong koman ni iba ka ni ka mat i kam samla long kum tu kumbala pejak andai iba sedang ka soi ni po jika nongrem ka sahi jong ka su golong badalong sak nu pe bi MTM horket hodang horket hodang nginam la bani pi jela ka nongrem ni pada dai yang pan hapan yak bang bang kita ki luhu ki bakham serki nek ki cham ki bang hap yu ke sniu jong jing yak kata kalomba nginam kela jong nongrem man persak detik ni ti kasong ha ka sarkar jalaru han pakhat bat na ku mengalbu jing tuli ru ba na preng ki hinru pungut mentah ki bari ki nong thoan kat ngut benut ban mi sap mandan ban ong MTM mengakren kata ngai ibun tin ki persang je kaban ong ba keren kelan bat kim cair ta kan orang ke kanu ma kanu ka pulkal pati ka ba kan cair ni sak terau ma i ping stunong do ba adan ada ki armut ki bala mi sak ma tu ko ban persang seperti ini dengan tip ki ba mantah ki long yang dai laga kita ki ba dan memetar kan kelan ni compare ke Malay dah ki suhaban yang mawai ru dai MTM seperti ini nyum kuat banyak pen kemudian apa